Pakistan adi mubaratuka misaban ayruga bali nuve adi egeturun kola Afghanistan badaruga emihun balivi Pakistan atum bali mecha egeturun emihun Bangladesh ay barkuri warangol furtaden pratama pashagin pratama minutu ge terega pratama sabbisi area berum omid Musawi Gary Harris asay kuri area tere nagadin bola keeper atun jasta Rangal bowling Amin naden Afan kulun tering area tere penete area tere wada kuri panuwali Rangal bowling e puri Amin Mereka tiga mufaharo foul kori pakit bodo Mustafa Jastal nuni hisabun golan Amin panuwalu Sabu sida gola panuwali keeper Hanif keeper sagi bani Afan kulun tering otis foul kori rindu card midekki Vale ene Afan kulun tering foul kokgen de bowling huttu afi Pakistan gena kulun tering area tere goal area tere Afan kulun tering bola akkol madu ngene metena para Pakistan kulun tering Haris bola mi hodani area goal area tere ban me kurin bola sa otis kuriyappan angala me parena bay fan nere ena devana pahara kuriyappan wadi bola keeper ademme sadame kurvena bola eke danna manjene enna me sena ise ha bola gola 14 kama nobedevani number 11 Pakistan demme otis puratama kuriyappan wadam bedi wadige nuwana kahada bola mi final match ekka hasako ade wara je wara pore aadaga defense take koramu wara reaction dakkon noniyamu ala nudevigen adyak hal gotaka algon me fena manzarakum puratama otis ene rangala pan nere devana pahara ene area berum Tangkolai ha beenum vela furtam me fenani komme pada bole bes gola amaz ko fonwal man ege natija kannege me fenani aslu defender ge faratun hama wara Kamaruddin Rangala bole control tangkolai lasweje evore kurin demme bola kuriya fonwal man abada control kormu Kamaruddin konin kan Fazal ga natta maseke me korani area tere nage adini bolun kuriya fonwal bola keeper ase sagin arimatin kuriya deve etere vanna maseka tankole passe ham bola gelluni Amin ei sabun kuriya fonwali area half medaka ei sabun kuriya fonwali horas dandi matin beeru Amin nage adin corner area beeru Mustafa kuriya fonwali henna mes Pakistan Amin pahata Sabe Harus foul gina ko me fendo card wes gina foul wes gina hapsi mi gotta mikan kuredda dakama wana algona hama waranga hasuko win kurumuga penigen dana kama ege sabun hama bike kulun terna card tabbe sama angal bole kuriya panwali varar riti bole gol ge kannadi malum horas dandiga je hipakolum ge tere yangai etere badida rongu matin ka hada gotakama varar riti keeper hama warang undagu is demme bola gola amazu inama Amid Musawi kuriya panwali varar rangalu bole henna Musawi Mahbub Jastali bola yaki ge mechuge puratama half ge kolun minimuni area tere nage adini adi nabi Attada feri atere wadava kuriya panwadani demme kuriya panwadan hisabun jaga dinun ei warabbodu go he hisabun ena huttu em mane golge mihuras dandiyam mi amazui enge jaga devige nuana danna manjani defense ever nangala maste kore manjana kul meteren Iqbal Angala bola yana catch di area bearung ali yang adiem parangala ponwana de madu keeper adi area tere naga adi bola pon kon jaga ge balam ge puja ponwal block wegen pon kurun tere nammi beni Mustafa gira de kurun tere bola masih kurun terega
mihwani bole rangalo bole Yasir Amin bola control ko labe sabun kuriya ponuali enage nimmon go hennu rangalo hama kuriya ponuali pass jahada vetera double touch gama kuriya ponuali rangalo bole guduru kana ponuala mase tin defender ko tibiru ga hafsi ebbes hama defender ko e bole react nuko hama free ko Afghanistan player du kolli tammi fenani evra rangalan ege goto owner ka beru kolli keeper area tere foul Pakistan lead korani adi Gamaruddin nage adin corner ekulun ternade bolun jehuni bolu appan kulun teri area tere wade foras koddingere bole mase koran kul maabudange teriyadde nage aduni goal area tere keeper adi nabi bola kuriya fonuwadani Pakistan angalu heading nak Nangal bola miliboni area goal area tere horas koddim bola mi paro rangala Mustafa bola difa kuri bolu komme wagute beedun kora rangala purade Pakistan devana goal jahan kuri appanwadi bola keeper engo tankolen hanive paini keeper war rangala ganakkolun kuri nikume engal Ali Haidar Tanavas kuri fursataka vorboda Tanavas vi fursataka detto hafsi watteri e komisarka 23 number bola kulen masakke koffa e bola du kollumge sababun et Isa Mustafa Pakistan we captain Iqbal bola hoda kuriang Harun Mustafa Amina Jastadi and bola control kolla wada fan kuriya fonuwadi bola goda adi malam midane goal area teren keeper Sagib yamu idu kotti mun goal jahan elive fursatta ves ma boda ves madu kurave Pakistan kolun tere Harun atta wada fan kuriya fonuwadani beru kana adi malam beru da ganda Harun kuriya fonuwali goal ge tereya enage mastekken individual hunaru demme warapota pa koranje demme alun pa koren eneki diego burugai Afghanistan kola devana goal kame demme number 21 Afghanistan Ali badala kanniku kuruntere eneya nohuttu ige midiyei Pakistan ka player hasu ko physicality abali kamago vana Afghanistan ka defender apore tankola rangalam mi fenani se ekhe duels ta Haidar Jastali bole aiki ga mejuni mige midiyei ade mubaratu ge champion kam Pakistan mi hodi war pahurveri kamiyabi ade mechakom bali nuwe bola bes libono warapodo kuriyerume Pakistan ge team mi honge supporter onna aiki ga ufa faal koramu midani Pakistan ge captain Iqbal